In accordance with Samoan protocol, we will begin our program today with the opening ceremony invocation. I would like to invite Reverend Yese La Mita to lead us in this devotion. Elelei TUA. Elelei TUA. Taimi uma. Tātou tāpua ele TUA. O te whaafeiloa atu i lenei TAEAO fau manuia. I le soafa o le tamā le alo ma le angang pa ia. O le alii o lo leo ia. O le alii o lo paolo ia. I lo witu tau matau. E le taia oe le la i le ao. O le masina i le pō. E leo le li ia te oe i mea le anga uma atoa uma. E leo mai o ia i lo wanganga. E leo le li i lo lufafo malo lufale. E a mata mai nei lava. E o i le whawa vau. Amen. O lea ute wa ai atu i le polo kalame lea. O le Youth Center of sustainable development, matimatiga for a strong tomorrow. O Tupulaga Talavou o le FATU. A whai o Talavou is a strong for tomorrow. O se ngā luenga la lea, e le whaingo fie, ai whaftail tō whā. Aemaise, o se moe whaalualu, ia, ale tātou malo. Ia, aemaise fo i la tau o lo nafa, ma le nei wha moe moe. Mo le tau mo whai e tala no noa o Tupulaga se i maua le strong lea, le malosi lea. Peo no tau maua le melea. Tasi a o lo o tau whaalongo ma leo si tai paua na o mea le Tupulaga e. A o le atoanga o Yesu. O ale, e mawhai ai o na fofo ma te te e mea ia. E tala Yesu, ka wa o ia tia o le loto maua lalo. O inga, o le fatunga le na. Fatu le loto. O le ale malosi mai, e le whaavale ia ai oe. Tali tonu o se au le na o le tala lenei, o se whawhangu fo i lea mo o tau na tātou uma. Tātou ngā lua me whaatasi. Pei o na whaailoa mai e Yesu, o le whaailoilo manino ale na. A whaailoilo tātou. Le le whale mai, le ilo official tinabe tamai tae, le tātou o tonu, o whaailo le na, a ko vai fo le awala tele whaailoilo. Mo le a. Mo le puipuinga ma le soifua le lei manuia. Na ia aua i sona sawa tele lo sa. Tasi le dei mea le tātou atunu'u. Ese so tele i loa ia tu ai ngā māmalama. Langa o mātou le mea sa mātou iei. I lua o i whaapea. Se fulu lima i lua se fulu. La o mea la le maua i tātou. Ia tu ai ngā
fainga i nei vai tau ia ua le la vevea ma sofa fo'i le a wala vea u lunga o le mea na le mau e tātou o le ua i lunga o le tilo i lunga no le a le iloa le whaatatau e te tau ona mau ai puipuinga ma le sama le ia a toi tele mo le nei a vanua tāua i lau fionga e mai tai minsta yo tō wā tāu pou lo le toa ai se foi le tamai tai pare mia lo le ona sai ma le pale tal se ia ele fatu ngong fie lo o tau titi ai mai se o le tatou ai le fai ngong fie ai ngata ai fa moi le mala malama le ia e fo mai to manu o wa le fenga ai malo fai ba mala au wina se wa le saunga le bo ma le manuia tatou tunu ia ona o Yesu amen E nāua I luma o le atua la tātou whaasangi ma le whawhitai. Sa tāpena ina rana sunga le tausinitanga luenga. Le sunga reven yese la meta le ekalesia me tutisi mai fosi sa fata. Yeah, next on our program, the Keynote address. It is my pleasure to introduce the Honorable Minister, the Ministry of Women, Community and Social Development, Afionga, Ripola Anarosa Ale Murio'o for our Keynote address. Ia te au lewa tele ma le whaaloalo, te wala awa tuai lawa fionga te maitai minista mo lau saunoanga autū, lawa fionga. Tātai le whonga le aso. Ia, manatu o lea ua mai au na pai o whanua le tātou TAEAO le manua. Le ko iwa mai au na tātou whio fufuai. I le upu whamalosi mai le TUA, pe o na whonga ina le sunga le whawhiangainga. Ia tautonu o le oso tāua lea mo tātou Tupulaga Talavou o whaapitoa i ai lenei Vaiaso. Ia lausunga le taʻitaʻi o sauninga, whawhiangainga o le ekalesia me tutisi, pusi sa fata, Reverend Yese la Meta. Development Partners, whaululunga o ofisa le malo, whapea whala tonga tu maoti. Le mamalo le aloā'ia, aemaise Tupulaga Talavou uma o Samoa, ua whaasino tonu i ai lenei whaamoemoe, ia po le aunga o autū o lenei Vaiaso. O pa ia ma mamalo le lenei TAEAO, i ona tūlanga whaalupe, e iai le manatu, ua o ningalu whatinoloa, e le tau whaasinisina. O le ata oto atu i le usonga tu mua mapule, o le lātou lea ma tāwhai o tausi. E pui malu ma tausi vātele. Ai o le awhanga tonu le malama e tusai o le whaamoemoe o le nei TAEAO. Whaafitai lau sunga le taʻitaʻi o le sauninga, mo le whiawa le tala lelei le nei TAEAO. Whaafitai fo'i lo o tō pa ia ma le mamalu, mo le taliaina o le whaatala ula atu, tātou te awai whaatasi i le nei TAEAO. E whaailo, ma patipatia le sao tāua o Talavou i le tātou atunu'u, i so se tafa o le soifuanga. O le autū o le Vaiaso mo Tupulaga Talavou o Samoa i le nei tausanga. O Tupulaga Talavou i le FATU atina'e gafataulimaina, matimatiga mo se TAEAO manuia. O le autū o le Vaiaso Tupulaga Talavou, ua lē na o se fuai tau tāua. A ua avea o se tautinonga, e amana ia ai Tupulaga Talavou o otou o le lumana'i. Ai ia taʻimua i whaatinonga mo le manuia lautele e a mata atu nei. O otou e whausia se ala mautū, o se whaavae mausali mo Samoa, ina ia manuia iai, ma ia langonaina o otou mo e mitinga, ma mauāi le avanoa e whaalautele ina ai. Le mamalu tauwe o malo whaaloalogia, le paia mauāluga i o tātou taʻitaʻi whaalemalo, aemaise o tō Tupulaga Talavou o potopoto i lenei aso. O lo o tō awai mai, o se whailoa o lo o tō talitonu i le malosi o leo Tupulaga Talavou, e mawhai o na tutupu ai ni suinga lelei, ma le mauā'e. I nei Vaiaso o tuana'i,
Na awa i atu Samoa le ngata i fontanga ma talanoanga whaale i tūlangi o le Pasifika. A o le lalolagi i le tau mawhainga ina ia mautinoa e tutonu ngale mua o tau Tupulaga Talavou i talanoanga taitai o malo taitasi. O le fontanga le komiti whaafoe o Minista o Tupulaga Talavou o malo le tau pulenga na whaia i lontona. Na mawhai ai o na whaamausali le iai o seisi sui whaapopo mai atunu'u o le tūlangi o le Pasifika. Ina ia sanga una ia le leo Tupulaga Talavou. Le talanoaina o whainga whaavae i te tono o talanoanga whaale malo le tau pulenga. O le fontanga le whaaululunga o fisa o lo Vaiaso mata upu tau Tupulaga Talavou mai Pasifika. Na whaia i fiti whaatasi ai ma le whaalapa putonga o Tupulaga Talavou o le Pasifika ma le SPC sa tau lai le fontanga. Ina ia tutusa whaamuamua whaale i tūlangi mo Tupulaga Talavou. Ma ia iai Tupulaga Talavou le tutonu ngale mu o whaatalanoanga mata upu uma tau atina'e i le Pasifika. O nei whaatinonga e lena o le whaatalanoaina. Ai ia mawhai o na mauani fofo e whaatinoina e ali ai le malosianga ma ne miti a Tupulaga Talavou. Peitai o le amatanga lenei o se ngaluenga tonu ma le manino mo le angai i luma mo Samoa lavaia. Mua, whainga whaavae mo Tupulaga Talavou o Samoa. O le awhaatinoina le lauli ni wina o le whainga whaavae mo Tupulaga Talavou. Ina ia iai mana onga ma miti o Tupulaga o Samoa. O le whainga whaavae lenei o le awhausia ai atina'enga e taitai lava e Tupulaga e ilo atino ai suinga mo le lumana'i o Samoa. Lua, whaamaumaunga tu whaatasia whaateknolosi mo Tupulaga Talavou. O te whiawhia e whaalauiloaina o loo whaanga solo e tu whaatasia o se application mo Tupulaga Talavou e tāua o le Youth-Led App i le whainga pāanga ma le UNFPA. O se tau mawhainga e tu whaatasia ai whaamaumaunga uma tau soifua maloloina, soifuanga whanau maloloina, o awanoa tau ngā luenga, awanoa whaasko sipi, ma le tele o isi vaenga e mauāluga Tupulaga Talavou o Samoa, whaamaumaunga patino molo lātou atina'enga, i se no fuanga e tasi, wa tāua o le Youth-Centric Digital Solutions. Tolu, no fuanga mo Tupulaga Talavou i le mata ngā luenga. Waiai le awanoa le ofisa o le mata ngā luenga, e whai mano fuanga e o mai whaatasi ai whaalapotonga Tupulaga Talavou, ma Tupulaga Talavou o Samoa, e whaasoa ma tu whaatasi ai ni fuanga, o se lātou sao mo le atina'eina o nu'u ma o lātou whioanga. Āiga mo le whaaufia ma le amana'i o Tupulaga Talavou i tū mālo manu'u. Mātou te āiga Tupulaga Talavou o i tū mālo manu'u uma, e awai e whai masui o i tū mālo manu'u i le whaalapotonga Tupulaga Talavou Samoa, po le Samoa National Youth Council. O lo o tau taimi lenei e avea ai o ni taitai. E whausia lo o tau lumana'i, ma ia mautino ai, o lo o leo tele la o tau whaalau i loa, mo Talavou o lo nu'u, i whai unga whai ale mālo Samoa. A tāpena ai le fontanga tele a taitai o le mālo le tau pulenga po le chokan. O le amalanga mai ai fo'i masui Talavou o atunu'u e 5 o mālo le tau pulenga i Samoa nei. Ia tātou tutu whaatasi e whaalia lo tātou loto nu'u ma loto mālo. E wala aulia ma le laufonga fia ma le loto ngatasi. O tātou mālo mai whafo mo le nei wha moe moe. E tali mālo ai le tātou atunu'u. O a tātou tāpenanga, e lena o le tali mālo mo fontanga la iti mo Tupulaga Talavou, ma le fontanga mo tinam te maitai. Ai avea se awala le ngona ai o tau manaonga, ma ia ta imua. E amata mai le manuia marketi, po le manuia hapa market, e pati ai ngā luenga tau tamau āiga, o tina ma Tupulaga Talavou, o le sulu mo swinga, Torch of Change,
E se whaalawi loa e tutu whaatasi ai i Tupulaga Talavou, ia tauwhia sauanga, ma avea Tupulaga Talavou, e whai ma whaataʻitaʻiga o suinga lenei. Mo o tau Tupulaga Talavou, aemaise o alo ma whanau, o tau o FATU o le lumana'i, o la me pasusulu mo TAEAO, i lo o tau lo totoa, finau, ma moe mitinga, o le ata oto ai le malo sianga, e fausi ai se lalolagi manuia. Awana i titi pe māmā lau whaatāua i lau Talavou. O lau la me pasusulu e taʻitaʻia le ala mo tātou uma. Tupulaga Talavou e o Samoa, ia e taʻimua i le taimi lenei, TAEAO ma le lumana'i. O tau o taʻitaʻi o nei ma TAEAO, ia tutu whaatasi, ngā lulue whaatasi, tātou fausia se Samoa manuia, o loo tātou moe miti i ai. Talofa lava and warm greetings to you all. Today, I stand before you not just to deliver a speech, but to ignite a moment. As we gather for Samoa National Youth Week 2024, we are here to honor the energy, passion, and limitless potential of our youth. You are the heartbeat of our nation, the architects of tomorrow's Samoa, and you are already leading us forward with resilience and courage today. Our theme, Youth at the Center of Sustainable Development, matimatiga for a strong tomorrow, is more than just a slogan. It's a commitment. It recognizes that our youth are not only the future, but the driving force of our progress now. You are shaping the path forward, laying the foundation for a resilient Samoa, where every voice is heard and every dream has the chance to thrive. To our honored guests, distinguished leaders, and especially the vibrant youth gathered here, your presence reflects our shared belief in the power of young voices to create lasting change. In recent weeks, Samoa has stepped up on global and regional platforms to ensure our youth are at the heart of key conversations. At the Commonwealth Youth Ministers Task Force meeting in London, we secured a stronger Pacific representation, amplifying our voice in shaping youth policies across the Commonwealth. At the Senior Officials meeting in Fiji with the Pacific Youth Council and SBC, we focus on aligning regional priorities and putting youth at the center of development agendas in the Pacific. These actions go beyond dialogue. They are about creating tangible solutions that reflect the unique strength and aspiration of our young people. But the real work begins here, with a clear, ambitious way forward for Samoa. Revamping the National Youth Policy, we are committed to revising our National Youth Policy to reflect the evolving needs and aspiration of our young people. This policy will lay the foundation for youth-led initiatives that ignite real change across Samoa. Youth-centric digital solutions. We are excited to announce the development of a youth-led app in partnership with UNFPA. And this platform will provide easy access to information, resources, and opportunities tailored specifically for young people, empowering them to connect, learn, and lead more effectively. Youth Hub at the Ministry. We are establishing a dedicated Youth Hub within the Ministry of Women, Community, and Social Development, a collaborative space where youth groups can come together to innovate, share ideas, and drive community-focused initiatives. Calling for youth engagement at the district and village level. We are reaching out to every district and village, calling on young people to step forward and express their interest in becoming active members of the Samoa National Youth Council. This is your time.
your opportunity to lead, to shape the future, and to ensure your voice is heard at every level of decision-making in our nation. With the upcoming TOTŌ, young people from around the world will be arriving in Samoa. You are the host who will lead them into the heart of Samoa. Come on board, join us, and let us welcome the world with pride, warmth, and the spirit of unity. Our preparation for the Commonwealth Youth Forum and Commonwealth Women's Forum are not just about hosting events. They are about creating platforms where youth voices lead the way. From the manuia hypermarket, which celebrate youth and women's entrepreneurship, to the Torch of Change campaign uniting young leaders against violence, every initiative embodies our belief that youth are the driving force of progress. To our youth and children, you are the heartbeat of our future, the bright spark of tomorrow. In your courage, curiosity, and dream lies the power to shape a better world. Never doubt that your voice matters. Your light leads the way for us all. You lead from today onwards. You are not just the leaders of tomorrow, you are the leaders of today. So stand tall, take your place, and together, let's build the Samoa we all dream of. So TUA, manuia.